kubera iki ndakubwira ibintu ntubyumva werega wowe uracari muto zurumviriza ivyo ndakubwira aba bantu b'abanyabugo baratwanka n'abana babi ntushobora kubyumva wewe shofe wagerageje gukora ibishoboka byose rwose imodoka igakira tukagenda ntakererwa muri graduation wewe ko nama ndiko ndakubwira yuko utanyumviriza aba yabigize nibigirankana iri ni shari nta kindi yabonye kugiye ku graduating none he ndabira ngo imodoka irapfuye nta na kimwe ipfuye mama arangirira ishyari ko karanzi ubu ku imodoka ipfuye hivi lakini mama John lakini nimusikilie wivu nishaita ku telefone na bashoferi benzangu washanambia biko na kazi mingi abatakiani kutudepane abataniki ya kutubeba maki mimi kazi ya mingi ivyo ntibindaba je iyaranje ngene umuhungu wanje adacererwa canke ngo asibe kuri university uranyumva neza kandi ntegereza nanje kumuherekeza mama ibyo bintu byo kwikoma abantu kwera ko mudahuje inkomoko ntabwo ari byo sibyo twarabyize kuri kaminuza ni ibintu bitanya abantu kurusha uko bibahuza urumva kandi ahanini nta nishingiro baba bifite shofe hari utuntu duke nzi ku modoka reka ngufashe turebe hari kigira kumbi ikibazo ni igikondo cyari cyavuyeho kweli jyamo watse noneho turebe wayibonye mama merci bani yari karigirisha oya mama nta kwigirisha oya imodoka yari ifite ikibazo kandi urumva rwose nawe ntabwo none se yabikora bishaka naho bihure no kwa abanyamugo batwanga rwose erega nawe bari gukora amafaranga yahomba